وەکێ کو tu zanîn pirsgirêkê jin di civakê de pir zêde ne. Pirsgirêkek di nav pirsgirêkê de ye. Du pirsgirêkek çareser dike, pirsgirêkek din tê. Yani ji bo wê yani wextê dema ku rêberapo dibêje pirsgirêkê jin wek xencera di pişta civakê de tam îfada xwe dibîne. Bi rastî jî xencerek di nava pişta civakê de. Ama ew hişmendiya zilam ava ku jin kole kiriye zefta xwe de û jin bi kuştinê re rûberû ye. Bi lêdanê, bi destdirêjariyê, bi her rêbazên xirab şaş rûberû ye. Lê civak jî îro bûye hevkarê desthilatdar. Bûye hevkarê zilamê desthilatdar. Ji bo wê ev gelek girîng e. Ji bo em li ser bifikirin çara wî çi ye, em ê çawa çareser bikin. Çima pirsgirêk wisa dertên holê de ev mijara lêhûrbûnê ye. Ji bo wê ev jin dibe, zilam dibe, kal pîr dibe, cewan dibe, zarok dibe. Herkes nava wê pirsgirêkê de ye. Xeyal bikin yani zarokek biçûk ber çavê xwe 2 sal, 3 sal, 4 sal tê bîrawe yani pirsgirêk tên bîr yani tişt tên bîre, bûyer tên bîrawe yani. Ew zarok li ber çavê xwe dibîne dayîk bavê wî li dayîkê wî de be. Serê wê dişkîne, destê wê dişkîne, lingê wê dişkîne, nav xwîn dihêle, çavê wê şîn dike, yan jî li ber çavî dikuje. Yani ev zarok mesela hayata wî dibe çi yani. Fikrek çawa dikare bifikire. Yani jî pirsgirêkên çawa wê bêşiya wî derûnî yani dibe ew hişê xwe ji winda bike, dibe jî hemûn milê derûnî de noqs jiyan bike yani. Ji bo yani ev wisa mijar em wek hanî ji xwezayî digirine dest û çi ama jina filan kes mir, xwişka wî mir, hat kuştin yan jî keça wî yan jî işte cîrana wî yan jî falan yani falan. Em wisa xwezayî digirine ama ne wisa ye. û ji ber ku her jin hatine kuştin êdî xwezayî dibe li cem civakê yani ji rêzê dibînin. Yani jin bê kuştin çi ye? Xwezayî dibînin yani. Halbuki bûyera jin kuştinê bûyerek facia ye. Vahşet e. Çima yani şer heye şu. Şer lemû dünyayê heye. Her derê heye. 3000 salek ew şer heye. Pevçûna insana her çi qis ne xwezayî bicî ma pevçûnekê heye. Artîş lêberî artîş şer dikin. Mavdar û ne mavdar hevdûr şer dikin. Ama ew di meydanê de ne. Çek dest wan de ne. Şer dikin. Lê jin ewa got zarok tîne, xizmet dike, karobarê malê hemû dike, hemû ezabê wê dikişîne, derdê wê dikişîne, zilam derdike ve diçe êvarî te. Yan de jî bi meha carna diçe, yan jî çend welatê derve kar dikin. Yan jî karê wan tune bijî ortalığa digerin. Biz ev jin her hundirê wê malê de ye. Rûberûyê pirsgirêkê xwe û zarok û mal û ihtiyacê xwe her tiştî dibîn. Yani wisa eger çi qes zilam dibêje ma tu çi dike? Ez kar dikim tînim tu jî dixwe rûniştî destşiştî nokşiştî dixwe vedixwe. Ama wisa nîne yani. Eger jin hazir nebe zilam nikir du roj wan zaroka xwe dî bike. Dikat du zaroka zarokekî bin zilamekî bira heftiyekî xwe dî bike. Nikar xwe dî bike. Zarok wextê digirî nexweş bi dayîk hiç xewnakî li ber serê wî zarokî ama bav dikare ra bibêje çê xêra zarokê te kurê te yan jî keça te yan falan de serê me me gêj kir ra bi bavê ji derve yan jî işte biçin ji xwe ciyekî din bêhne ez xew bikim. Yani wekû sankî êyek dîdin neyê wî. Ama wextê tê mijara ku mav ê zarokê min derkev. Ji dikare rehet jinê re bêje zarokê yani mala min terk de zarokê min bêle her. Kuret şer talaqa da stik evriş talaqa daşlar. Her niye hasan dikaro sabiş. Adın civak bu çavi mezedeki yani sanki jin edi mafevi tüşteki nine yani. Pişti İslam qalengi veda o hani mala xwe xalas bu milki wi mali wi. Dixwaze pêre jiyan dike, dixwaze pêre rade berudine pêre ayşet dike, dixwaze jî lê de dixwaze jî xeber jêr dike, dixwaze jî derê wê derek wê dişkîne, dixwaze jî dikuje. Dikuje. Kesin karıjır bir çuma dikuje. Çima min yani hevjina min aniye. Min qalene vedaya. Mala min deye. Çuma müdahale mala min dikin. Rahat kara anemi tamam bar şöke yani.
جبوي يعني روشا جن جروشا ارتش بونه جروشا شر جروشا کشتن جدا جدا پر جدا يعني پر جدا يعني مثلا هم يركبوا كشتن ما بيجي عاجبه شيء مافيا جدي هي توز هي مخدر هي مثلا ناموسه هي شيء بس جن كندوري مالدتي كشتن يعني شيء يعني شيء ظلام يعني دخوازه راحت کار بکنه يعني لگوری وی چنه بو بلکه یک بی خارنه که باش چنه بی بلکه بکش بلکه هم بر وی تشتک خستیه یان تشتک گوتیه یان تشکی دبی نحقلی دب تشتک دبرجی هذا هي ظلام خسران معفو بکن يعني ظلام ناموس خود فروشه يعني چه بو يعني اب مشكله هاتن بردسته مده يعني ظلام ناموس خود فروشه جنه که آنیه اما دخواست ویچنی سر ویچنی کار دکه یعنی دخواست بفروشه یعنی ناموس خود فروشه جن قبول نادکه رلید یا ویچن برده برفه یعنی چیوی بکوشه یعنی چیوی بفروش يعني دوی آسته ده مثلا نزی گونن ارزان نزی گونن کتی هنه مثلا جواک دست نبی چون همون جواک کسایی بس برانی کسایی يعني اگر ذات مسانه وایشی چما روزانه جندی کشتن چما بندستی هست چما سردستی هست چما حقارت لإنساناتی کرن چما جن مثلا بیرو ناوی جواکی ده چما هر دری شر هست گر او ذهنیت نه به شر نینه اصلا شر گوته کرنجی اوه یعنی ظلم دخواز هر خسر وار بک اف دولت دبه اف وزیر دبه اف کارکرد مهندس دبه اف فلان دبه هر دخواز خسر وار بک وقتی سروری آوی چه نابه ایدی شر دکه ایدی دکوشه ایدی حقارت دکه ایدی کمپلو دکه شر نهیجی همو بنگاه خواه جبو يعني ام دخواز چاره سر بکن پرسکری که امی دست بکه پرسکری کاجن چاره سر بکن دست بکه و جنجی ظلام جل هشمندیا خوی بگرن هشمندیا 30,000 سال کرد بیکو هرتن ایدی هوت قبول کرن ایدی وی ما ایچوی جیان نجی يعني جهر دو جهر يعني جبو چاره سری لازمه يعني اینها ام وقتی که بین چاره سری و چاره سری چاوا چی بیان چاره سری پیزا پاراسنا جن گرکه هیزا پاراسنا جن افشان 2014 دهاتی اچکر يعني ام بیجن يعني او کسا سال يعني هیزا پاراسنا جن هبو یه پشه هبو یکی نکن پاراسنا جن هبون ده شر کرن سیاست کرن ده هر خبات کرن يعني وهنا اما نها میزب کن يعني برتکی گوهینی جطرفی حکومتی ده برای بجنب برای کنه جنب پاراسنا جنب يعني پاراسنا جنب وی چه ببه روزانه جندن کشتن ایریش هنه چتاین هنه داعش هنه دناف حکومتی بخود چتاین ایریش لسر جنانه ایریش لسر جواکه يعني یکینه جن یه بجنب وی چه و پاراسنا جنا چه ببه وی چه و پاراسنا ولاد چه ببه وی چاوا پاراسنا رومتی بیچکر وی چاوا بکارن هبونا خوب پارس شخویری شه قصده یه پجه و یه بگی پاراسنا وی ملتیه یعنی وی جواکی یعنی جبوی یعنی گرک جواک شوی باش بزانه بی یعنی او خنجرات بشتا خود گرک درخش بکر راحت تفکر بک ایدن جی لیه پجه خودی درکف یه پجه هیزا پاراسنا وانا یه پجه دی جبهاد شرکر ده اني شركر ظلام جبا خبر ده مجنب جبا خبر نده بر خدا تكوشين كرن يعني أبجن وسكزوار نقوارن در كفن كسي تجني نكر وقت رجاوة دجي شورش دجي بيشنگ شورش نبوتن هدي جن ورن سرسلتان بكن ورن تكوشين بكن ورن چكارا كن وشار بكن اما جن خيرات وان قبول نكر جن ولا باريزيا وان قبول نكر قلتن يعني ام هنا وام سرخنا وام تكارن شر بكن وچما حتى دايش بيتك همالا مد پورا مكاش بكن ما ببن بازار بفروشن امي شر بكن امي شي ام دكار بمن عسكر وي شكل يجي دس بكرن وتكوشين كرن يعني جبوي يعني قالك جواك خو اقناع بك قالك ميرجي خو اقناع بك بيا بجي شر نابه بارا سن نابه تكوشين نابه ويا بجي هب ويا بجي وان بپاريزه جنان بپاريزه جبوي خودي دركتن عليا بجي قالك يقالك بري جنا قالك مير خودي يا بجي دركب شبرگو هر او دماغ خدا بنو ما يبجي دجاب هذا شرط كر ايوك آرين ميركان ايوك بارين ايوك ريوان كوباني ايوك آوستا ايوك زهرا ايوك فاطمه ايوك آمارا شر کرن کارماتی کرن او باراستن
جبوه افقل لك يعني اما همان وقت ده جنج كلا سر وقت ببن جرك بزنم كو إيري شكي هي تشكي راحت نينا وصا يعني تشتنا وخلاص شار سر بون دماغ شي بأم خونه خابينن يعني دبه هر وقت شارجي چه ببن جبوه جه گوتنا والا جه شکایتا جه گازنجا جه زمان درجه زیده تر خبری خستن کرن وقت جواقع مدنی سویل خبری خستن کرن خوزانه کرن خوفیری شر کرن خوفیری چکا کرن کنگی شر چه بو باری ام هر کس شیرس چکی خوراکم شر بکن ام مرجی برام سر بلند بمرن نه هندری مادله نه دستی چطاده بمرن جموعی گله گرنگه یعنی ام نها سال بگرا شورش جیان دکن شورش هنوز دیتر مهی براستیجی ام لهمبری وی بر خدانی وان قهرمان ام دیندار ام دینی خو گرگ بدن همان وقتی ده جاردن بجنا خود دوینم لهمبری قهرمانی مزناهی و پیروزیا وان شهیدین لهنگ وان پیروزین ما وان شیرجنا وان مرخاسین باور ببیر بزانبون شر کرن تکوشین کرن و افگل خلاص کرن و جادی جی ایگو بیگلی خلاص کن یه بجی و قصدی برکس خونه خوابینه والا جندگ در نکم سر تلویزیونا نبیجن مالا ما خواه پاراست ما چه خواه پاراست ده شریب راکوژی نکه ده کی چیه یعنی شریب راکوژی چیه ده دایش لوی داری تیجی که لکه ده شریب راکوژی بک ای والله تبکره ده چما نکر یعنی وحشته که وصا هی هوه وصا نزانو جاهل وصا هنکی های ماش دنیای بلنینه هیچ ده چاوی وانده براکوژی شریب راکوژی خوین که چه چاوی وانده جبوی وام جراده وسا گوتنیم والا وسا ارزان نزیک بون وسا نجدیتی ده وسا گازنج گوتن فلان تیری ناکی نه تیری ناکی انگر خوبش دین وگرک های مجمعه و ام دفج مازوتی و کهربی و نظام چی بردن یعنی امدت گوون حبون هم اولا کاری هم خطریه ده کنگی لما بقلبن کنگی چوا چند جل ما قلبین قيل الدير حافرج ما نقول بين قي أقص تشناني السريمة أم جريك هاي مش مهبة أم بايقوتني والا كيفن أبي قدرت كيفن ساري تريد خبرات كن دجونا بخلكي دكن عالم التأشير دكن قوتني خراب دكن أو ديرك بتركاب قريداين أبي قدرت كيفن قال مازوت تشتكن وبحصاري ببريا خسرت كن وإيكو نزانم دبيش خطا سورج مرة مازوت وبترول أو قريداي تركان أو جملة تركاتين تحريك وكما القامش ديك دارت كبي بش عمليات قلبي بك ناج عمليات خود دارت كبي ماشي وباشي ولا راكرن قريس تشيو وباشي هبجينا دارت كبي روداولت بيجي ولا هبجيني من شو عملياته دا دركات ماشي وبوس قريس دار باسكر يعني تش هواراتي تشتتي خوشتن يعني يرو ام دكارن بيت تشتك جيجي عم بكن بس سبها املتها خطريه كمرني ديه گرکم وی بزانبن ام خونه خابینن و هر کسی خواهد هر تشتیره حاضر که شهر برخوادان دکوشین قهرمانی ام مرنجی برام سربلندی بمرن سربلندی